Bishop w'ubureberezi bwa Kinki zitatitwa mu Ruhanga Dan Zoreka agizirengwe kanisa n'ibintu byinji aharumwa amataka amashomero n'ibindi byinji kandi no mu rumo gw'umwahoreho kureba ngo ibintu ibi byarendwaje ahakuba n'ibinja babizorira misho na munonga amataka kanisa n'ibintu byinji ntabwo no kucyenga cyapa gikorera ya Nyamirama kanisa n'ibintu byinji no tangira amataka kanisa gona za ahabyombe ko byone bikuru Kanisa za amashomero amarwariyo ezinteresi turukitamo makanisa gakubugona niyo turukuziguza n'ibindi byona ibiri mu ofisi zeruka n'amarisi amashomero ibyo byona niyo uri kubireberera mu izina rya Bishop Ngapfasti omukushabano kwe kumwe Bishop Zoreka atire Archdeacon Musyaha Ntebe kandi yamugambaho nkomishije umukozi kandi okorire kanisa myaka myinji ikwe mwana n'ibyo kwera nga Bishop wawe izoba ni kuta Ntebe wewe fana kandi James Kabagambe okuba Archdeacon wa Nyamirama Archdeacon nizagate mwana n'ibyo kwiyamazire yategekwa 2023 akakora ko mubulizi yakorera Cyeshero ntabwo ni Cyeshero kwa ine abanyabuzare baganiriza kubagoreka kwiyamazire Bishop John yamushakayo Bishop John akagenda nareba ababuliza bindi biconco yamureba mu kiconco cyo kweshobora no kuzina no gushaka yamureta umukafibro Kalungu Nyakatare so 2024 isi yo 2026 akakora umusentirazi kasiro Nyakatare ko bubulizi Reverend Canon James Kabagambe oti wo Montebe asimire Bishop Zoreka ahabwe nkwatanisa nonji hamwe nawe hekimu basise kuguma nahereza je kanisa umureberezi witu ambiso mugisha umyiringo mingi okora umukasitro emirundi nkebiri okuba umumission department y'umunatwiro bwire burengwa kandi no kumpesa umugisha ubwo kuba kandi we kanisa okumpesa umugisha ubwo kuzeseri y'amayanja mu kuburire njiri mongere musi no mureberezi sore y'abaksima Ruhanga ahabwanyu imabija ukwatanisa abakristayo bayeraganisa kora nawe ahawe ntunguka ye kanisa n'emibereho mirongi y'abantu bakutunga Archdeacon Musya Benarebo Kanoni Kabagambe ahabwo kuba Nyamirama Archdeaconare baturinwa batoreza ba Archdeacon barungi kandi no ubwiro butumubonire mazima turaganisa kora nawe umunonga yaturaganisa kora nitwe kandi araganisa mutuzano kugira street muri Nyamirama ya church noratu inerande mpango nitwe nagutombeke so yaturaganise cyo munonga twe kabaturage ba Nyamirama kandi kabebembezi twashemererwa munonga nangwa nabanza nasema Bishop umukunda tatito muri Ruhanga Dan Zoreka okutoherereza Archdeacon kandi itotwetegura gukora nawe okugira ngo tutungure Nyamirama Gashakwa Jacob Nuwamanya ahabwata ya West Omar Kanungu.